Rêxistina şar a Geşepêdanê beriya demekê ji niha best bi projeya em beşdarin kirin. Proje got piştgiriya jinan dike duwarê siyasî, aborî û civakî de. Niha li ser asta kantona Cezîrê şêst jin li ser çaksazkirina mobaylan têne perwerdekirin. Rojîn Hibû rêvebera giştî ya projeyê dibêje got beşdarbûna jinan di bazarê de wê armancên giring jê hebin. جوا شيست كتشكي وده كتشك بين اختيار كرن سر طبعا معايير المحدد هنج اختيار واناره اجبو داك هفن سوكي وقابا بيشي بافن طبعا ودعمك مادي جهه بيج على جهه مانح وج منظمه اجبو جو قابا خوني بيشي سوكي بافن Fida İsmail yek jiwan jinane got ne hêsane gojin karê zilaman bike nexasim ku ew kar bi zilaman vegirê dayiye. Lê ew ji xwe bawer e got wan aslengiyan derbas bike. اي طبعا اكيد يعني امها وقتها ام هاتن في ورشه براستي ما مداني بيشخ انه ام هاتن بعد من جي وام بيلن ام شاني خلكيجي بكن انه فام في تشتي دكن يعني طبعا ام خلاص بكن ورشه احتمال اشخر محل كي بكم ازي بيشيز صعوبات قالك بينم داليه خلكي دا مثلا بيشتغلن قمناك ازي بطنشينم بس مع الايام ويتقبل بكن في تشتي رونی داقچو dibêje got jin ne tenê ji bo karê malê ye. Ew ji xwe bawer e got dakeve bazarê û kar bike. از كاربين بس بيشي قالك استنجيا ببينم جبر وبيشي وقت بمجتمع تقبلنا مثلا بيكتشف مجال الصيانه موبايل او قرطات شغله بس اكيد زي كارب ما زين كارب Ji ber sedemên civakî piraniya karan li bazarê bi zilaman ve girêdayî ye. Rêxistina şar hewl dide got jinan beşdarî wan kara bike. Zana Umer dengê Amerîka qamişlo.